omukozi yabasa okwanjiriraho ndi Adela Orishaba nyenda bene kutwara program eje yo mutano ayi turabene tuganira na nomukuru okuruga omuraro Ruharo Mission Hospital kandi nyine Dr. Bekson Taibwa oguniwe medical superintendent narishi wabinji bakwasa kweta ka director ni omubyite byangu hintu mweta director w'irwariro Ruharo Mission Hospital twenda kugamba amukoro ogubine ahabiro mukaga ibikwezo kwa mushanju ntaburayo obwire buke ko kubano barabara kuruga hati akabasa kubaho umukoro ogwo kubasa kurundana sente ezigenderire kuba yambaho ahakubasa kuronda ecoma eco kozesa omwirwarire yenyine mwene byo tendabize munonga reka manze mwacire nabanyuma nawe akweyanjurire nabanyuma tuje no misho obase kumanya nawe cyariyaha nibo base kureba umwoga ogwa kwasa kutaho Dr. Nakwachira aha Sky TV nyenda ngo oramusi yabakutureba nabanyuma tuje no mission na program eje wabari mnonga mtebikanisa Adela wabari kunyakira aha Sky TV kandi wanyanjuraje amazina ndi Dr. Taibwa Bekson nyebemberi rya Ruharo Mission Hospital hano ya muri Mbarara kandi izoba tujije nyine ko mu rurejo mpaye wagambo yo kugira ngo tuganire n'abantu kandi tubamanyise ikiri kwenda kukuratiraho mbere bikwija bari kutwakira webane mnonga ogwe Dr. Taibwa kandi uturaje tuganira nawe mwene ustagire hari ninye nangu atushoborere umuntu utakumanya Ruharo Mission Hospital ukamugambira ngo ni rwari ruciriri nkahi umuntu akwenda guhereza nabasa kushanga yo buhereza ki tuje no misho wabari mnonga Adela so Ruharo Mission Hospital ni raro elitari ya government kankanyine kora muna government ne omwene yize tuyambamu kankanyine raro elitari ya government ya Church of Uganda hano Ankole Diocese muri Mbarara kandi nirishangwa mbuga za Ankole Diocese nyine Ruharo kuko mwakirira Ruharo ni kilomita kinani itano kuruga hano mu town no mu city center yambarara harukuto orukutora Bushenyi binji ninjira mbasa kuba mwarahurireho abakorera misho narishi Ruharo eye center atajyo ningira Ruharo Mission Hospital ni raro rihango eri kushangwa mu Ruharo eye center so raro eri nyine ako kunagamba rikatandikwa Church of Uganda Ankole Diocese rikwembera the Right Reverend Associate Professor Sheldon Mwesigwa and nyenda kumwebaza ahubwo tushagika no gumana tongeramu amani kugira ngo iraro ritunguke na leadership yeyo na ya church kushangwa Ankole Diocese gwe Assistant Secretary witu Reverend Canon Edison Abasa kandi yebemberwa nyine na Board of Governors ikwebemberwa Honorable Dr. Medad Bitekerezo so nibatushagika kugira ngo iraro rigumize mundi yenjera kwereza abantu umubohereza bwena kuko kubasa kubona umanya ko iraro riri kuhereza kandi ubahati ya kurakurana likatandika kareho nangwa kushatikale munonga kama urari ragaganda mu kurira likatandika ubuherezo bwo kubanza bukatandika mu mwaka wa 1981 kandi igijana likurakurana umurwa 19 hatandikaho eje muri kumanya Ruharo eye center umwaka gwa 95 twatandikaho kinde kitongore kumanya hours nashi organized useful rehabilitation services kitongore kimuri kumanya ekikurebera abana abinobulema ahamaguru ninga hamitwe ninga nkahe so iraro nirishangwa ko kumuri kumanya amabara ragamwe mahango nka Mengo nka za Rubaga za Kampala ati Mbarara kunuya tuyine Ruharo Mission Hospital noreba umuntu ko kumujoti ninyenda kuzo mu Ruharo like ekikumwijo umuntu wabinye no kugira ngo waza kuraguza misho so Ruharo twantumanya nk'irwariro eri gukora aha bintu bya misho byonka toriwe nkora kukimanya basoya ahubwo kuba okukira munonga abantu bakani batumanyira amisho abo kugira ngo ubuherezo bwa misho for example buka utari marwariro mingi nangwa nahati yatuburi marwariro mingi for example Mbarara tubwine nyine mbwe none bukirayo nawaza Kampala umagorera government tokabushanga mu munonga nka no bushanga nka za Mengo so Mbarara hali yo Ruharo
erikweza misho tukora na Mbarara University nayo traininga abantu bashaka bari kwego bushaho bwo kutambira misho aho kugira ngo biri kugenderaho nenshi byona no barabe bine department yabo konka ruhare kaguma nyine nemanyo habwa misho shatwe nayo no buherezo bundi bwinje munonga bwena bukwatire n'ibyamagara byona iweho wabutakamenyire obuhereza oburi omuruharo Dr. Kuyashobora bineyo obuhereza bwona obukwatirine na necho kwenda kuraguza chona mwe Dr. Nyenzire muturebe ahashonga eyebiro mukaga ebyo kwezi okwa mushanju webari ebiro umukago kwa mushanju okwezo kuri kwija nyangwa n'esabi tiri kutandika tujya batwineho omukoro kandi kugira munongo gwatumanije hane rizoba go kugira ngo tubamanyise tujya batwineho omukoro ogwo kugira ngo irariro rundane sente ezo kugira ngo tugure choma ekituri kweta x-ray machine haro twabintu tujigamba umuntu yagira ngo x kandi x bijamo bata ati x ntugita hore twagamba x babandi so x-ray ntimayisangu twagamba x-ray ntimayisangu hari izindi rays so x-rays ni nkoko kureba light rays aze chome cyo nchikoresa technology turi kweta x-rays konkezo x-rays tokazireba na misho atukora we wagizero nko muntu akazo mu irariro bakagira ngo bamutere cyane cy'amagufa atecho bakakoresa cyo bari kweta ngo x-ray machine jompaho niyo turi kwenda mutugure ruharo eketa kajijiraga eketa kajiraga hirariro byayo abariro kandi tubareba nyina bari kujetaga bari kwenda ngo bagikorese mbwenu umushaho ashaba ngo bagikore konko shanga hirariro tariho so ikitumire twagira ngo tukikore naho kugira ngo abariro nyine bagumene beyongera kandi abari kubana baje betaga korese cyo mecho mpaho abo kuba mbwenu abariro bemiringwe takushwana kuruga umubana mpaka n'abantu abakuru abo kubana nikikore obuherezo butakushana icyo mechi mpaha nikiyamba for example nkawabano wenda kureba amagufa g'omuntu nko muntu yagira accident nkayahendeka ningo muntu wekimuga ningo muntu for example nkaba TB abagwara kakonko wanda kumureba mu bihaha nayo noreba yo kwese cyo mechi mpaho so for example nkaruharo Mission Hospital na nabagamira mutine kitongora kituri kweta hours narishe chabu kugira munonga abana bino bulema hambiri umwana nazarwa for example shange amagufa ninga atakutamburaje amagufa ke bijeri gatakugendaje ningo umwe agira nka infection narishi ubukoko mu omushagama yebuza nko mu igufa sebye bintu waza kubireba ino kubanza bakora x-ray abana binjabo mpabu turi kwakira kandi obwira bwinjine tubatamburira bushatse tukubahereza kugira ngo tubashabe sente ako kukira munonga niba batazina so chachi kugira ngo chachi hospital tubakira kandi tugira n'abatuherezaho ubuyambi nka ibitongore bimwe byo munsiza hero bituherezaho ubuyambi kandi izi sente tuzikwata tukoresa abana konko mwe tugira ngo kiwo mwana witaga kuzo mu theater kugira ngo bakora higufa ryawe konka tuza kugira ngo tukore tutari ko mu theater nga tukoreza ndije mushaka kutari mu theater akwantu partneringa n'abantu binde bitongore bitakushana n'amahoro bitakushana umushaka nabana yitaga kureba igufa ryawe nko kuriri so takubasa kurireba atabandize yakora x-ray jompo so mwana shanga mwana twamugira ngo banzuzende ko murindi rwariro ukore chane chompaho ugaruke tukurebe n'abantu bari kugira ubutambiri for example irarire impa hari ko kunana kugambira rya highway abantu bari kuza bushenyi so ntimayisanga abantu aba accident ubwiro bwinji nicyo banguhira kuyija hompo so mwabija ushanga twagira ngo kare no yitaga gukora cyo mecho gukora chane chompo turebe nko koli kandi ushanga ubuheza bwateganisa waenda kubanza ngwaza twagenda kubanza twakoreza umugande marwari kugira ngo kikore dano muri kireta kandi ushanga mbwenu byateganisa bitabonera ushanga no bwire bw'umuntu yakubiye natungira mu bujanjabi still ubwagaruka bwacererewe ogira nka complications for example twagira ngo ze nko mutawuni ako muntu kora be wafuna nko buhuta katugire ngo bakohereza ku ruganka kakanywamizi oyo no buhuta kare wija twagira ngo uzakora ishane kimpaha atuwaza kuzo mutawuni ntimayisanga ubaza kumanipulatinga ninga shiba kuteganise so kugira na complications ahirarira ho mpone turebera n'abandi barwire binja abakugira nka oburire bwa na yesaka konko na tuberculosis twina barwire binji munonga aba HIV abine nka silimu obarwira bo mpone tubareberera busha
ako kugira ngo umwe government ne tukwatiraho so barwire nkabo mpote tuka kugira ngo tubashabe sente kandi mbazo umwe turi kugitungira busha konka bagira ngo bazo kumanya nakorora baturi kwenda kumanya ngo ine TB toka kimwe utakozere shane chompo so nabanza kugira ngo koresha shane chompo kirete atoshanga yabona natoro kandi ubwiro bw'injo mwe ati ne munaka sente so shanga byategana so naco tugirire ngo ekirware lete chome chompo tukiteho kandi abarwire banguhigwemu no buhereza buhika abantu hihi nko kagamarai rugona gakoraga we bari mnonga ico mecho kujo ko watshoborora narangu nikikore ibintu byinji so tuyo ntureba sente zingahe zimukwenda kugira ngo umugure cyo meche cyane kibuzo kirungi hariho icyo mecho mpo kiruhara mishano wese kwenda kugura neco mutano konka ibyuma tibikushana icyo mecho turi kwenda ni budget ni miliyoni 3 kugarura higuru akwantu twasitiyemo umwe no busento ubwo kugira ngo twakireta tushiteho je kurungi umwanya yishimye kwana kiza kandi sicombekere kugira ngo ezo raise twatwagambiro twagamba ngo tukayenda ngo zubene zuza mu environment ninga affecting abantu tukubana tukora nabo ninga abakozi nkebyo so tene kucombekera so ntenda miliyoni 320 miliyoni 320 hariho ibyo bari kugura higuru ubundi hakaba hariyo umuntu yagira ati nyewe kare icyo mecho nakukibahereza hari ibyo bari kugura higuru hari n'ibyo bari kugura hasi hansi ho konka niba bikora mu gutakushana so for example ayibara nushanga turi kureba abantu bari kurenga 200 people per day konka abantu bari kubana betaga x-ray ne bake tukugira ngo nibona bari kubana betaga chane chompo so ibyo makurgira icyo wagura nibwo muri mu gukiri gukora so ntwende cyo mekiri kubasa kusavinga population nasha abantu bari kutayarira rero bakwitaga ubuherezo bw'empaho kugira ngo nano muntu okuruga ahero base kumurifaringa kwije wanyu gukorera yo buhereza yes ati for example nko muntu yabari umutawuni for example kasi twino buhereza ubwa scan narishi ugamba bari kumanya ka TV ejo x-ray texture na ka TV aka TV ko twino buhereza butugireho so noshango umuntu yaruganka mu district za Rengo za Kiruhura ayijire gukora ka TV akwa namayunguru hari aka TV kabonira agarukaye ubwo tukamukorera tukamuhereza yagira ati nyine doctor wanje agenda tukamuhereza results ze agenda zereka doctor we so obuhereza bushimirwa buriho for example yagira ati nyenda x-ray je undisho umuntu nawe agikore agende kugira ngo umwe no muntu yije mu ibara rafune achakushimirwa natunga we bari mnonga uko wahurira irware niyetenga sente zikwingana miliyoni 320 kugira ngo habase kubaho ecomechi twanachimanya omugasho gw'amagara twanachimanya obujanja biburungi ekibukora ahamagara gitu mwe nyenda kumanya ni bantu cyabo mukwiye kureba ngo aka sente kaza kurugamo hariho nkajoba hana basa kubaha yonke cha 5 njacha kubasa aza nangwa we bari mnonga kibuzo abantu ba Sky TV nangwa ndewa nitumanya ngo ngine sente so nibaka supportinga so ngabare kutushagika no gunda murundi management ya Sky TV ngabare kutushagika abantu abo teka ngo nawasa kwija kutushagika mu college mpaha buri muntu wena narishi umuntu wena anywhere wisha umuntu wena kugira ati nyewe nyenda ngo buhereza bubonere ahindi hona no ijaruharo no bumwa kubera izoba no ninga any of the institution yona herine ngene kwate inaka kwate na Ankole diocese no ijanota yo obuyambi bwawe no ninga no basakujja nkaha wote kwenda kuzaruharo no basakuza ano mutawo no basakuza revival radio kandi nayo hihi obahereza kirabo cyawe ningo uzo mu banko je cywatayo buri muntu wena obani political leader obani church obano mu Kristo obano mu Kristayo obano musaramu tukagira umugisha bayinda witwe Ankole diocese tukacira ku tana la mnonga shorora abo kuba kugeraho ko mukoro nkogo ntishanga twina abantu bona ubwo no mugisha gutari gwa burijo abantu nibakunda kombe kicara mukama abantu nibakunda kwereza so buri muntu wena ari kugira ati nyewe ni nyanda kugira ekirabo kinaherezayo na kireta uruganda rwena mbwena uri kubasa kuhereza ubuyambi naija nakihereza izobe ryo mpaho twesire umujenyi mukuru
umugenyi mukuru wo rwa mukaga urwempaho shaha ishatu aha Ankole Diocese Gardens agiye bari honorable Dr. Chris Bajomunsi ogwe niwe minister of ICT and National Guidance so jirangu naiza kwijana kandi agiye bajya hampaha mwe n'abantu bona our leaders abari nyina abari gukora na government ngabari gukora na leadership ya Mbarara mwije tuje ngano kugira ngo yija twena tube turuho nawe kandi tumize mutombeke ibintu byo kombeka mwene byo kombekera community byo kombekera mukama so mwena mwije ntubeta muherezeyo ikimwine barabata kine gizoba ajaraganise kandi ntuguma in touch nawe konkani twenangu bahiza kugira batiya ngo hagire iki watwa izobe gyompo nangwa hine nabahiro nyenda kwebaza kukira mu nka churches zito la church zito kwe kukira mu ngabo mu byaro bari kumanye batwini bateganisibwa bakakora nko murimo bebembirwe diocese secretary witu bagira ngo kare twahereza yechimpa so abantu batangire kuherezayo mwena muherezeyo kugira ngo ugo murimo nagwe guhe ngo base gukora then tuzombindi hati ni mwena ngo bantu barete sente zonka ninga mbasa ko bantine sente konka nyine y'ikitoke cyanje konka ushange kandi mwe nkore yanyu ni mwenda sente mwenda cash so itwa abantu abine bitoke abine nte abine mbuzi aha mukoro gwitwore tuta we bare dera ikibuzo cyo mbaho mwenu uri kwenda kugira ati nyene yenda kwijaruhara ecyo ine cyo hano kireta no kiherezayo akonko kutwagira rukuba yiri cyo kwasa kuherezayo hati yano wasa kucyayo konka wo oyine cyo kwenda kugira ngo ahizobe gyompo no wasa kwija ecyo yayinde kwijana cyona no kireta aho kwa cyona cyo wasa kuhinganisa mu kugira twakinganamu then kugira ngo eze sente twazikwata tugende tuzigure x-ray machine jompaho abantu ba mbwenu kugira ngo abantu bagishangeho twenango twaiza kugira twabona icyo mecho tukirete ezo kuba zisigire tuzongero kandi na sente zarenga hari imirimo mingi munonga yo gukora so no muntu yabari yakagira ati niyo machine jompaho nakuzibahereza nagira tatugitomye rero kandi sente ziturashoro turukoze ibindi bintu byo kutungura obuhereza bw'amagara umirwariro ryumpa y'aruhaje we bari mnonga okuwahurira kora wene chikwijo kora wene nanasi kora wene nte kora wene buri cyo kuriro ine chona no basa kukireta ahizo bariye biro mukaga ibyo kwezi kwa mushanjo aha umukorano uza kwaguri aha umururu haruhe nyine kugira ngo eco ine chona no basa kukireta wo ine kashi utagitina wabo ine cyo ine kindi cyone kwasa kurga mukashi naco obase okukireta otawuro yerarikirire munyona abanye n'uburo bwanje tendabutware uburo burete Dr. kuyashoborora buri kintu cyona nikiza kuja mu Dr. nyenda kubuza haronka abantu abatarabase kwija mukoro konka bine sente so nibabasa kuzindika namba yesimu mwatirihe namba yesimu mwina account number kugira ngo umuntu karaba ariyo kukonka nawe nahora ine cyo kwenda kuyambaho kugira ngo nawe abase kugira okuyabashajika babari umuntu uri kwenda kuyamba bari kugira ati ndi kwenda kwija ruharo ntubasa kumuherezaho kuta icyo kuheza bikeye icyo kwenda kuhereza yo kuyamba kugira ngo tushakire kandi nawe nanoshtumisa umuntu we no kubanza kubana ija ruharo nakireta yo wayana no cyohereza bishop witu wayana no cyohereza bishop witu Dr. Sheldon or any other person bakireta yo konka wori tari kwenda kujana so kushita account number yitu send kolesa aha function agent paha yo mu Stanbic Bank Mbarara branch account ni mwenda noti ishatu noti mironde ishatu 58 0 5 0 ejone ya Stanbic so indijo ne mu sako yitu kandi kuhereza abantu abo mu byaro kandi no muntu we no muri Mbarara na Kampala nangwa tu new branches account number yo mu Millennium Sako 2012 ni 2 mironde eshatu nshanjo na mukaga amazina gona yo mu mazina ga Ruharo Mission Hospital so echoro kwa safe iwo kwa mobile money nozohereza amasimu
ori kika wena na ijo ruharo nazitwereza iwe riyo noreba Sky TV kandi enamba ezi Dr. yashoborera nizezo ezo kubasa kukozesa okugira ngo obase kuhayo ekintu cyona eco yetebekanise kora wine embuzi yawe wajigurize akasente nokataho kandi ko kwanoreba screen hariho account number hariho na namba zesimu kora wine kindi cyo kwiyongera kwenda kucenga izo ne namba zesimu zo kubasa kukozesa hamwe na account numbers oreke kugira utinyowe hati yate baranyerekera hindate sente rwe kwa sejo teriho ojuka ngo mukorogo nibuza kubaguriho ebiro mukaga ebyo kwezi okwamushanje mwe Dr. tiyo twirira kuhendera umukorogo ni mwenda gukorera nkahe umukorogo gudiya baguri ruharo akashozi ka ruharo hano muri Mbarara aha ntebe nkuru stebe kure cha bishop ankole diocese offices so tujya mu mbuga ze nkuru kandi turi kwakira buri muntu wena sabantu bona mwije nangwa tujya bagiriraho no buherezo bwo kucebera kira munonga nkaba kucebeza za skari za pressure na za sirium bari kunda kuzicebeza mugije tubakebere ubuherezo bwo tujya tubuherera busha nobwa emergency services bintabagambiraho nangwa ni services twine enyinje zo kucira kuyamba abantu nangwa nka emergency services for example government ekatwatero yatuhereza ambulance and the ambulance jompo motoka kutwara barwire abantu nibagikoreseza busha buri hantu hona kandi ukikuru watera simu twohereza ambulance kuleto mirarero kandi of no bujanje abantu umwe no shanga batakubimanya n'ubuherezo bundo buntagambo for example butukwereza na nyina karacikana basa kubugambaho abantu no shanga batakumanya ngo buriyo kandi bagiye kwempo bari kuburabura bakutekateka ngo bari hare so really ubuhereza bujya buriho kandi mwije mu butunga so okucebera nikwe niyo patera abanze okuhereza ubuhereza bwo kucebera nayo neza kubera ipati yo mukoro ninga yamazobagana ati okucebera ori umuntu yabariho nyine yijira mukoro no yizo mu mukoro umzamu mukoro kujya twara nkeshanki ibiri zonka abo kwandi mangu rwa mukaga abantu nibaba ryo abaga baryo munsi konkana tsoni tubashaba ngo muyije kare shayishatu tutandika mukoro tugumara mushanki ibiri zo mu mabaga ganye nituzo mu bindi konka mukozere irariro ryanyu mukajyombeka so ebyamagara byabane bigendo misho umukoro nabwo kugendo misho rwasa kucebeza cebeze agaruke umukoro so acarashanga nyine cyukwetaga kutambira nazo mu irariro ubuherezo bundo butwiniye for example ubwabusha bwo muntu ari kubasa kufuna tinabigambo bundi kutandika for example nko muntu yaba ine nkebya immunization byo kuhereza ubukato ibyo nitubikorera busha ebya antenatal care kucebezenda kucebeza abacara binenda nitubikorera busha nija no cebeza amagaragawe akwati ntugera ngo umucara shimwe kona cebeze miruni nka 8 atakaziri ibyo no kugira ngo tuyemwe twatubwo bwiro bw'empaho buri kuba kucira kuzomba bacara kushanga yategana sabana babo enda zicarinto ninga bukategana sanyina kandi acakura umwana acakura rero umuntu actually nkanyo muri gwanje gundi gukora nanjye mu irariro ogire byo kugira ngo ninyebembera irariro niwe nindeba bacara akwa nibyo nashomire nashonga yamana so nkashoma ebya gynecology so nibyo kucira kuba ninkora tukucira kolesa x-ray kungana tukolesa ka TV tukolesa scan so aliyo bundo buhereza for example so twine department uri kureba by'abacara na gynecology services tukora buri zoba ku rugo mu kasheshe na nyiciro yinjireho na nozara ningo zo mu theater tukushemeze ebya cancer z'abacara ebikwatirire n'abacara twagiraho department ndijo yo kureba indwara za burijo nko kunagamba za pressure za sukari twe ntabashaho abakureba byompa buri zone baba bariho nga twide a special clinic kugira ngo neba ari mu consultant physician buri rwakana nabariho kumarizo babyona konke binde biro naba nareba aba emergency kandi nabandi bashaho nabandi babariho kugira ngo babayambeho ba specialist physician mwen doctor akire timunywani witu nyenda ngo ukoze so budacika kamwe kasigarayo oyeta abantu bija mukoro ahizo bari biro mukaga we bari dera nyenda kwebaza ibiro mukaga yo kwa mushana shayishatu
ibiro mukaga byo kwa Mushansha 3 tujya baturi Ruharo ahambuga nkuru za Bishop's office hari Ruharo hill hano muri Mbarara tujya bani turundana sente zo kugira ngo tugure cyoma cya x-ray ashi machine iri gutera ibishwani y'amagufa n'ibyo munda ya x-ray kugira ngo targetinga miliyoni zo kwikanka bishata 2 zo kugira ngo tukore cyoma cyo mpo kandi ukiteho cyereza abantu buhereza ukurwo mu mahanga mwe umushonda zona oyino cyo kuherezayo nazo kushita bank accounts zitu ayizo twayerekere ninga zijya screen kandi nanga cyohereza simu ninga tine tachire na ijaraganise ninga herezeyo so ntubeta abantu mwe na mwe ningo ije nacho obane nicyo kuguza obane sente byona tubyakira ija kandi tombekirwa gitu hano ya Ruharo umutawuni tuherumza mutwezo bantu buhereza burungi webale mnonga webale Dr. Bekson nyenda kusima mnonga abo ko ibintu wabishoronze yaje umuntu woriyo kwatakumanya ekiriho yayongera kucetegereza mwe nabwo bwire twija kurenga aha nyenda ngumba sime mnonga abagumere nitwa Sky TV kandi program ejeriyo mutano tukuganira aha mukoro ubwo Ruharo Mission Hospital ubwirindwiza kubaho ahabero mukaga ibyo kwezi okwa Mushanju nabandi Adera Orishaba kandi umujyanyi wanje yabari Dr. Bekson Tayebwa uri kuri Rwaro eri Ruharo Mission Hospital kusiyo murundo gundi nyenda ngumendezo kurara kurunji mutaruga Sky TV. Sky TV.